Alo? Alo, je li vam potreban stan? Jeste. I vi ste oglasili, tako? Da. Ovako, ja imam jedan stan, a kako vam, dva stana, kako bi vam trebao vama? Pa dvosoban, prazan. Pa prazan dvosoban. Da. Ali taj stan je baš prazan, mislim, nema ništa. Nema nameštaja. Nema. A tako nam i odgovara. Ali nema ni štekere. A dobro, stavili bi štekere, jel tako? A šta je to? To ni prekidači za ono, za svjetlo. Pa je li to nezavršeno nešto? A ne završeno je, samo su maknuti štekeri. Ostalo sve ima... Pa je li ima to parket? Ima, kako nema. Pa je li sveže okrečeno ili... Okrečeno sve. Okrečeno, znate što je mana, da vam kažem? Halo? Da, recite. Ja, krečili smo ga uljem za kosu. Svatate? Molim? Krečili smo ga uljem za kosu. Čujete li me? Ma čujem, ali ništa ne razumijem. Krečili smo stan uljem za kosu. Da. I ispala nekako, ona kao masna boja, znate? Da. Pa tako da je malo čudno, ali uglavnom da je važno da je ono krečen, svatate? Da li bi vam odgovarao taj stan? Pa ne znam ni gdje, niste mi rekli kako je kupatilo i to. Da vam kažem, taj stan ima kupatilo sa 5 kada. Halo? Da. Pa gdje se nalazi? Je li to u kući? Šta je to? U blok 5, to je stan. U bloku 5 u zgradu ima 5 kada kupatilo. To ono da se 5 kupuju, znate. Pa da li bi mu odgovarao sa 5 kada? Halo? Da. Da li bi odgovarao stan sa 5 kada? Halo? Da. Ja sam samo malo prije zvao. Pa šta? Maš u pičku materinu, si čuo? Molim? Pizdati materina. A mene od tebe.